علیکم. سلام. حال شما؟ شما خوبه؟ خوب است. سلام باشه. بفرمایید. شکران. خواهش می‌کنم. همصحبت ما هستند فیلپوت سفیر نوی بریتانیا در تاجیکستان. جناب سفیر خوش آمدید به تاجیکستان. تشکر و تشکر به این ملاقات و امکانیت که من با شما گپ میزنم و نوروز مبارک به همه در تاجیکستان و این یک نوروز من یکم و در تاجیکستان در هر مکان در تاجیکستان و خیلی نقص بود و خوراک نوروز در تاجیکستان ممتاز بود. سومالات و کباب و آش پلو و فسیو. جناب سفیر میبینم که زبان تاجیکی را بلد هستید. اصلا چگونه این زبان را آموختید یا بلد شدید؟ وقتی که من خبر رو قبول کردم که من سفیر نو در تاجیکستان شدم، فکر من بود که لازم است که زبان تاجیکی آموختم و با یاری معلمانی خوب در لندن، معلمان از تاجیکستان، من کمتر زبان تاجیکی خواندم و آموختم. لکن من فقط کمتر به زبان تاجیکی گپ میزنم و ممکن این ملاقات همچنین به زبان انگلیسی با یاری همکاری من از سفارت که ممکن ترجمه میکند. بله. خب تاجیکان مقاله دارن که کم باشد و خوب باشد. شما که زبان تاجیکی را کم هم دارید ولی این خوب هست. اما چند سال باز با آموزش زبان تاجیکی مشغول هستید؟ شاید 3-4-5 ماه از ماه یول تا ماه نوامبر در لندن و مشکل بود چون که من در این وقت در همه وقت زبان روسی آموختم و این همچنین مشکل بود، لکن مفید در اینجا. بله. چون شما هم گفتید ما در ایام نوروز هستیم و شما هم به نوروز تبریک کردید، ما هم شما را به نوروز تبریک میگیم. نوروزتان فیروز باد، هر روزتان نوروز باد و در کاری پرمسئولیتی دیپلماتی در تاجیکستان برای شما برار و کامیابی خواهانیم. جناب سفیر، نازکی و حساسیتی سفیر بودن در کشورهای مثل تاجیکستان از چه های عبارت است؟ I think it's important برای هر یک دیپلماتی که به تاجیکستان سفر میکنند دانستن نازکی و حساسیت زندگی این مردم مهم باشد. باید حرمتی که از مردم تاجیک میگیرند کمک خود را به فرهنگ و عنعنه‌های تاجیکان نشان دهند. و این دلیل مصلحت من نیز این است که فرهنگ و سنت مردم را باید احترام کرد. شما فعالیت را به عنوان سفیر بریتانیا در تاجیکستان که همکنون 2 هفته شد با چی شروع کردید؟ نخست با کارمندان سفارت بریتونیو در دوشنبه شناس شده و بعدا در مراسم سپاریدن اعتمادنامه با وزیر کارهای خارجه و رئیس جمهور تاجیکستان شرکت نمودم. خود همان روز سپاریدن اعتمادنامه با رئیس جمهور آن را به خانواده‌ام که در لندن هست قصه نمودم. همچنین با لندن در تماس شده و نتیجه دیدار و گفتگو و سپاریدن اعتمادنامه و به خصوص پیام رئیس جمهور و وزیر کارهای خارجه را رسانیدم که گسترش روابط و همکاری‌های
дуҷониба ва таъмини субут ва амният ва оромӣ дар минтақа аз ҳадафҳои аслӣ мебошанд. дар рӯзҳои баъд барномаи ташриф ба манотиқи Тоҷикистонро ҳамоҳанг кардам ва омодагиҳо гирифтам. ҷаноби сафир, нақши худро ҳамчун дипломати бритониёӣ дар Тоҷикистон дар пуштибонӣ аз ҳуқуқи инсон, озодии сухану матбуот дар чӣ мебинед? The rights of the human being and the freedom of speech and thought are fundamental. ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва ҳамин тавр баёну андеша асоси тамаддуни башариро дар бар мегирад. ман бо ҳукумати Тоҷикистон ва мақомоти ин кишвар барои ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва иҷрои таъҳудоти худ дар ин замина ҳамкориҳоро густариш хоҳам дод. истифодаи ин уҳдадориҳо ба хотири рушду пешрафти инсонҳо хоҳад буд. ба ин хотир вазифаи худ медонам ки дар ҳолатҳои лозим барои дифоъ аз ҳуқуқи инсонҳо талош кунам. ҷаноби сафир, муносибати шумо бо ҳизбу ҳаракатҳо ва ҳамин тавр нерӯҳои сиёсии Тоҷикистон чӣ гуна шакл хоҳад гирифт? As ambassador of the United Kingdom in Tajikistan, I shall be wanting to speak and work with the widest range of people from most senior parts. ҳамчун сафири Бритониё дар Тоҷикистон на танҳо бо мақомоти ҳукуматӣ, балки бо дигар табақаҳои мухталифи сиёсӣ, иқтисодӣ ва тиҷорату соҳибкорӣ ҳамкорӣ хоҳам кард. ҳадафи аслии мо рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъмини суботу амният дар Тоҷикистон ва минтақа аст. ба ин далел мулоқоту ҳамкориҳои мо маҳдуд нахоҳад буд ва бо ҳамон нирӯҳо ва табақаҳои Тоҷикистон густариш хоҳад ёфт. Most importantly, economic and political development of this country. And so I shall be open to working with all parts of society in Tajikistan. ҷаноби сафир, он сатҳи ҳамкориҳое ки миёни Тоҷикистон ва Британия алон вуҷуд дорад, шуморо қонеъ месозад ва кадом риштаҳоро дар ҳамкорӣ байни Британия ва Тоҷикистон муҳимтар аз бақия бахшҳо мешуморед ва чаро? There are a number of areas where Tajikistan and United Бритониё бо Тоҷикистон дар арсаҳои мухталиф равобиту ҳамкориҳо дорад. ин ҳамкориҳо дар ҳоли ҳозир дар сатҳи хеле хуб қарор доранд. мо бо ҳукумати Тоҷикистон дар бахши мубориза бо ҷиноятҳои созмонёфтаи байналмилалӣ, терроризм ва маводи мухаддир ҳамкории хуб дорем. дар арсаи илму маориф ва фарҳанг низ равобит густариш меёбад. дар ин робита байни осорхонаҳои Бритониё ва Тоҷикистон ҳамкории зич ба роҳ монда шудааст. дастовардҳои вазорати рушди байналмилалии Бритониё дар Тоҷикистон низ мояи хурсандист. зеро онҳо дар бахшҳои мухталифи иқтисоди Тоҷикистон аз ҷумла кишоварзӣ ва соҳибкории хурд тарҳҳоеро мавриди иҷро гузоштаанд. ҷаноби сафир, як суоли марбут ба масоили амнияти дорам. дар ин авохир таҳдидҳо аз ҷониби давлати исломӣ ба қавли кишварҳои осиёи марказӣ ҳам بیشتر می شود. حتی طبق خبرها این گروه تا به مرز تاجیکستان هم نزدیک شده است و مقامات تاجیکستان از این وضع خیلی نگرانند. شما به عنوان سفیر بریتانیا این نگرانی را تا کجا جدی و واقعی میپندارید؟ Of course we are all aware албатта ҳамаи мо аз ин таҳдиду хатарҳои давлати исломӣ тариқи расонаҳо, пахши хабару мақолаҳо ва аксу наворҳо хабар дорем ва эҳсос ҳам мекунем. хабари дар қаламрави Афғонистон, кишвари ҳаммарз бо Тоҷикистон фаъол шудани ин гурӯҳро низ мутолиа кардам. ҳарчанд дар мавриди таҳдиди давлати исломӣ ба Тоҷикистон иттилои зиёде надорам, аммо мубориза алайҳи ин гурӯҳ аз вазифаҳои ҳар яки мост. бояд ба ҷомеа ҳадафҳои нопоки ин гурӯҳ расонда шавад. ин на танҳо вазифаи мансабдорону сафирон аст, балки вазифаи ҷомеаи маданӣ, бахусус расонаҳо ва марказҳои пажӯҳишӣ низ ҳаст. дар ин робита ҳамкории Тоҷикистону Бритониё дар масоили
امنیتی یا به خاطر جلوگیری از ورود این گونه گروه‌های افراطی و تروریستی، قاچاق مواد مخدر و دیگر جنایت‌های سازمان یافته چگونه به راه مانده می‌شود؟ Because much of the work in these areas is of course of a very real, immediate and sensitive nature. البته پاسخ به این سوال بعضی نازکی‌ها دارد و من نمی‌توانم جزئیاتش را بیان سازم. اما بین دو کشور همکاری‌ها در زمینه‌های مبارزه علیه جنایت‌های بین‌المللی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر وجود دارد. ضمن همکاری با نهادهای ذی‌دخل تاجیکستان کمک‌های فنی نظیر تجهیزات و دستگاه‌های معاصر کشف مواد مخدر ارائه می‌شوند و همچنین تبادل تجربه صورت خواهد گرفت. نمونه بهترین این همکاری با آژانسی نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان است. البته در عصر 21 تهدیدهای دیگری به خصوص خطر جنایت‌های کیبرنتیکی نیز وجود دارد. این تهدیدها بیشتر علیه بانک‌ها و تکنولوژی‌های معاصر است. در این ساحه نیز نیت گسترش همکاری‌ها با تاجیکستان را داریم. I think as we go into the future, I'd like to see us working together on those new threats as well. تشکر میکنم جناب سفیر برای یک صحبت خیلی مفید و شما را بار دیگر به نوروز و جشن ملی مردم تاجیک و همینطور مردم آریایی تبریک میگم. و با شما همچنین. تشکر. سلامت باشید.